Otwerajući švetočnu schadzku z nahody 20. oktobra, dnia opštini Verbas, Marijana Maraš, predsjedateljka Skupštine opštini Verbas, varela, že tota opština multinacionalna, že u njej panuje tolerancija i nahlašela odlučnost, že bi še vitirvalo u namiri obezpečovanja daljšoho rozvoju poljoprivredi, industrije, obrazovanja, zdravstva, kulturi i sporta, že bi znova postala prosperitetna. Bratislav Kažič, predsjedatelj opštini Verbas, vyznačil važnost rozvoju opštini i nahlašal, že potrebne veljo robic, že bi Verbas znova postal makroprivredni center, dodavajući, že najveću vrednost horodu tvorjaju oho ljudze. Tohoročni dobitniki nagradi opštini Verbas, privrednik Đoka Vujčić, osnovna škola Branko Radičević z Osavinoho sela, a posthumno nagrada dodjeljena umetnikovi Slobodanovi Elezovičovi. Nješka tižura Mikoh preslavi u Galeriji Kulturnog centru na 19 hodin otvoriše i ješenski podobovi salon 2015.